Kani kedai ke Akashwani Shillong ke kubor ban puleru Richmond Karluki. Kimat bekongsan juga kubor mentag step. Ya ke polis commemoration day la rakhe ha Meghalaya bat kiwe-kiwe jelah nin kesni. Ka presiden kari kel ai khublei kinong India na gebenta ke jing rakhe ya ke leanyam Durga Puja. Ha Mizoram lakmi ikikot kisla ki kertong banyak konik election syakiyang dorbar thawan ke jelah. Bat ka ayom ot keba kelas sedang ha sanggai tel ha gejala Manipur ha pedang gejing pahara ke baperkheng bha. Ke kubor ke babnya. Kum kadak ke jing rakhe ya ke polis commemoration day henen kesngi ban ken mau buram gi pulet ki balakla no ha ke por begidan hala ke Kamram. Ki pulet ke distrik Southwest Garo Hills ke lakan mau buram ya kini ki martyr na ke benta ka jinglen la dia jongki. Lalit bu sentio bala penlong ya ka salami parade. Superintendent ki pulet ke Southwest Garo Hills Vikash Kumar ulak ren sepang ke jing IT lot jong kini ki pulet haduk bekinda do yala ke jong ke jing im. Ha Nagaland ru la rakhe ya ke police commemoration day henen kesngi. La penlong ya ke jing yat parade ha ke headquarter ki pulet ha ke nong ba Kohima ban ken mau ya ki pulet ke beladu no yala ke jing im ha ke por begidang pendep yala ke Kamram. Director General ki pulet ke Nagaland Rupen Sharma ulak ren sepang ke jinglen la ki pulet ban Chakri ya ke jat benrio. Ha Manipur la rakhe ya kene kesngi hinen kesngi ha ka police memorial ha ka nong ba Impal. Ya ki kerteng jong sispa prap kundai ngot ki martyr banado unai luar ke senam balalet hadu unai larmen ta ke senam la pule. Ka presiden kari ka Draupadi Murmu hinen kesngi kala ai khublei ya ki nong India badan ha keleng ke perthai na ke benta ke jing rakhe ka leanyam Durga Puja. Ka presiden kalaong bagane kejing rakhe kalong kadak jong kejing job ka babha halor ke basniu bat kejing shisha halor kejing bam shisha. Ha Asam lasdang ya kaleniam Durga Puja da kejing shirham. Tang ha kanong ba Guwahati lapnyeng ya sanspa sapu artli ki puja pandal. Lasaki begidunget Hindu kilalet ban rakhe ke Durga Puja da ke mensim bashirham ha ki pandal badan ha keleng kejela. Ha Tripura kane kaleniam kelasdang hnen kesngi. Ha Agartala lale ya ke Bodhan ban pedang sobha ya ke Durga. Ha ke nong ba Shillong ru la saki bagi runget kila sedang ban let ceki pandal baper ban le niam ya ke Durga Puja. La saki ya ke jingshit rem ki brio bala sedang ban penpo penpieng ya ki pandal baper. Ka Anti-Ragging Committee ke Sekolah Ba Northeastern Hill University kalalum jingelang halor ka jingle atau omet ne ke ragging badang shen ha ke Tura Campus jong ke Sekolah Ba. Kani ke komiti kalaong bakan tokit benya batkan om ailat ekum gini ke jingja. Vice Chancellor kani ke Sekolah Ba Professor PS Chukla ulaong ba onle daga beteng ya ke badan keti ha kani ke jingja. Menteri Ketenat Puli Putih Kejela Meghalaya Rakam Sangmah Nin Kesngi ulaong badai ban penremjur ya kene kejingle hatura. Ulaong ba kejing tokit halor kene kadang ya caprang. Ha Mizoram ka jingkmi ikikot kisla na kebenta ke election ke yang dorbar thawan Kejela kelalong henin kesngi na kebenta barok sopo teli ki constituency. Ya kikot kisla thap kerteng ki kertong jong live kundai teli ki constituency la pediang lut nen kesngi hendre ya ke jong ka long telai constituency la penseng ya shwa. Ha gawai pet kaliang ka jingelap election kala shong shit bha ha keleng Kejela. Baro kisang san perthai ki perchang ban kring ya kinong thap vote. Ka jinge thap vote ak Kejela Mizoram kan long ha ka nyau tarik unai wiang. Ka jing nyau ki vote kan long ha ka lai tarik uno opera. Ya kata masa Soaplang Festival ke Beningkong la penlong da ka seng samla balang Catholic mau kenro ha ka Holy Cross School henen kesngi. Leng bagane kata masa la persang ban kentiu yo Soaplang ne u Flamingia vestita u bapa bah harilom kasi bat jantia. La kersha ni kene kata masa da tenat jengok kai perthai rengkat ke jinge trelang bat ketenat karep karyang bat ka Meghalayan age. La boru igi basa baper badi ki weki marrap nakathan bat ki jingbam tenrai balapen kre dagi breu ka mau kenro. Kani ko kubor kawan Shafi na ka Akashwani Shillong. Ka ayam ot keba kala sedang ha sanggai tel ha ke distrik Impal West ha ke Jela Manipur henin kesngi ha pedeng ke jing pahara ke baperkheng bha. Ka sanggai tel ka badan ha ke jaka kaput bat kishnong kuki kala saki ya ke jing siat ha ke jing ya kenat ha ke Jela kabla sedang nadu ubnai jemang. Menteri rang ba ke Jela UN Biren Singh ula penpau ke jing sngo tenat halor kani ke jing pahara kenang bandon ka jing shinganya kinong rap.
Kinong rap ba kinong shnong ka sanggay tel kila penpau ke jing sungu iki bor pahara ba kia dayaki ha ke por ot keba. Ka Indian Space Research Organization kala pendap da ke jing job ya ka test jong ka crew escape system jong ka human space flight mission balatip kum u Gaganyaan henin ka step. Lasdang yakani naga Satish Dhawan Space Center Hasri Harikota ban kami hadu kat no bagan long kebasngan naga bentaki astronaut basyong ha une u Gaganyaan. U Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulai kublai yaki start science ka ISRO naga benta kani ke jingjob. Ki trok ke bakit ya ki tiar ai jingerap ki larung Shah Gaza hagasian ke beningkong naduk balakhe ke tma pedeng ka Israel bat ki leano Hamas. Kini ki trok ke liat lengba ka Rafah bat rung Shah Gaza na ka jaka kapot na Egypt. Ka World Health Organization kalaong bagai trailang bat ke Egypt bat ka Palestine Red Crescent Society ban pentikna bagi dawai bat ki tiar ai jingerap bakin poi Shaki Hospital ha Gaza. Ki nong yalam na palat khat arteli kiri kilay lumlang ha kanong ba Cairo ha kiri Egypt nen gasngi ha ka jingalang Summit for Peace banekran haror kumno ban penkutno ekathma ha preng ka Israel bat ka Hamas. U Presiden ke Egypt ha ka jingkran play ulong ba kinong yalam kidai banyawan lang ha kajuk ka jingmot ban penkutno ekathma ha Gaza Strip kabalakta ikibriyo kebeloy-loy. Ulong ba di bandan ka jingsang ya Asia. U Presiden ke Palestine Muhammad Abbas ulong bagi orang Palestine kem de ban mat ya ke jingye syam basha abe no nala ke jongkari. Na kaliang ke Israel kam syamlawan bani syimbenta ha kani ke Summit for Peace bat kani kala pensngosi ya ke jingyalang. Ki pulit ke Anti Narcotic Task Force ke East Khasi Hills menah ke sintho ding kilayo kem ya laingut kinong khai drugs na kenong ba Shillong. Ya kini kinong khai drugs layok ban kem najan ka Law College hadhan keti Shillong. Ki pulit kelayo ban kurup ya arteli ki senduk sabon badan udrox heroin bakya arpulai point kendai san gram kapisa basau pusau hajar tam kakali badlai teli ki mobile phone. Ka Meghalaya Cricket Association nin kesngi ke lepenlong ya ke program ban ai ku blai shwa ban pha ka kenhon elakai cricket ke bani shim benta ha ke jingil akai jong ki shinrang bahapo arpulai snem karta jong ke State A Trophy ba penlong da ke BCCI. U Presiden ka Meghalaya Cricket Association unaba Bhata Charji ulai ku blai ba kene ka kenhon kan la bande abha. Ka kenhon na Meghalaya kanele ya ndru teli ki jingil akai ke banlong ha Chandigarh nadu ka arpu praterik u benai risau. Ka Meghalaya kanikun persya ek Uttar Pradesh, Rajasthan, Assam, Andhra Pradesh, ka Bengal bat railways. Ha kajing ilaka Chattisgarh Kharkongor Memorial Trophy First Division Football Tournament Arhajar Arpulai balapenlong da ka West Jaintia District Sports Association ha ka kyang nang ba stadium ha dongmi isngi ha Jowai. Ka Wayajar Sports Club kalaikun persya ek Somenting Sports Club. Hagani ke jingilakai ka Wayajar Sports Club kala penliam ya ka Somenting Sports Club dalai gol laar. Ya u officer IAS Barim u Koijam Radha Shyam Singh lapan semai kumu Chief Information Commissioner ke Jela Manipur nin kesngi. Kalat ke Jela ke Anusuya Uiki kala penbam semai u ha ke jingilang ke belalong Haraj Bhavan ha ke Nongba Impal. U Menteri Rang Ba ke Jela UN Biren Singh u Speaker ke yang Dorbar Thawan ke Jela ki Menteri Sarkar ki MLA bat ki weki lawan bane Shimbenta. Habakran hadian kene ke jing pensmai u Koijam Radha Shyam Singh u loong ba ka kamram jung u kalong ban ai ki jing tip ke badai ki badan kam da ki nong shong shnong ka Jela. Bat kat to ko kubor kalakut kene ke step ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong. Hakapor Prabajing ni soab ka Delhi Station nagbenta ka kubor hakaktin Hindi kabanbod ka kubor hakaktin Pareng hakapor prakat san minute. Hakapor Prashteng na kanika station pinyo ya ka North East News. Kapor menta kala janda partat Prabaje.